amafaranga aza kugwa najya nyene nta ngorane je nta kibazo bro usanga ne wundi mwana hiye duza katresh wamuzi yambaye nabi cyane by'amafashion biba biri jamera kwaje urumva urakenyeye ubigire business kumbona jewe musohokanye n'umwana gusa ubigira business ibe projet ikwinjiriza on fait trouver à chacun Kwanza mbere ushaka amafaranga basi kubanza kubona ibikorwa byawe hanyuma reka umuntu yakoze neza araguza umushahara ushaka urayamba ushaka ukareka ariko nakubwiye igihe wanere please put izo photo oh no semana tagata tagata kubali isigo huyu Gatwaciye mwijoro man twakase gusa kuri kozi cyatubata cyamurata cyo gusa nabonye kaya kana wari wakapfinye kweli warigirije nk'umuntu uje kundamutsa kumbe basoshatsa kubona je n'amafoto yako yagumanye ngaha muri ordinateur kweli kandi ukiye amafoto yaje ndavuga umwana niko cya kwatagata hajya rero ni kubera wamubonye yambaye ibintu nyene ngo na fashion bya bintu byabo ngaha ngo urazikora akunda zakuza yambaye kugira ngo gutera amazumo y'abana tuza kuramutsa abaniga mutanaheruka ba boss w'ubukwe ro uyu mwana wo muri industry wose ubona je utaga tamantage mba nifitiye mugabo hajya tutamona mu ndamutsa ngabajya bana je abantu bari bagomba bavuga ngo tagata bose umujiri bafanda murondere kweli gaje ari satuwe je narihuzagira mariage papa wo ntisatuye gusa hajya byaba yitwa code 00 abakode abo naje kujya ati yose nakubwiye ko bigenda umvirize ujya muri rero mwinjire ndamuronkunye ubwiza ngo byo mali kunanitse kazi yuko sukuru bikundisha ibintu byama kwinywesha ibintu biri fiyari ndazambara nk'uyavutse ntangorane ushaka ibintu bigenda neza agiye mu Heineken masuma no usanga ari induru mutega icupa rimwe gusa bya wine upfumushira amakandi kana cyo kibazo man cyama vene bikya tishaka umwana tu agakumi gato kakiri Lukumeze wewe gikorereko nene warambwiye ko tuzagorera nga man just jurazi ko nabesha ndara kwisa kandi manishe muri 13 asigaye mu 15 ku mashiki nambwiye ko muhahurira usandaza ntangara nabivuga ngo bikini abaza amateka tudamukubita inoti 2021 kujya abana ndakese je byo kurongora ahubwo je nzaba ndabwirukana n'iryo wari bamije gusa abantu zo kumwa bari ahubwo rero ikintu gihari urumutse kutana ibintu biri haya gutemberera ahantu harenze aho the beach beach ta Dubai stahenda ora umwana wo urabazi yo wirahara wese baze neza mu gitanda umviri nta kintu kimwe tazi apana ngo yokuyo yo gutetura urabizi wewe zatanga papa chakusana ko nawe kwere murabisubira mu bwana none nkubu nje sigaye uma nterura abana banyu cyo gusiya nanje icyo ngome muri rwera mu 15 nzotangaza umukobwa azonyiteka azobaze yuko nayo byo byano byo muri industry ariko barafungana kwita kimwe man uzogire ibintu byo mahitasi vire ngo mu bantu wapi ndahese nibiyacu gusa oya reka itasi ndashaka kujya abana tasibiri bawibamije kubera hajya nubwo uzoja muri etazi no kagaruka imitungo muguma muri kumwe kubera baba barandiye maje byo kubana je wapi je biransirisa by'ubumesha gaje sinjya mavaje amara ndafise mbwa sinshaka kujya vibe ngo ujye kwiwanyu man aisho nyine mama woro ukuntu yimere wabibaza ngo uri mu kare nawe rafise target ziri gusa nkaje tagata urabizi ndagara mu brote ahantu uraha kwa tagata ahanye ni muri zone udashobora kuronka ntari vani wonera je cyo gutuma nanje uwo bana zodabarira ngaho inoti yawe nzo gukwiriza mugabana zondabarira ngaho inoti yawe uzobihari cyo gusa cyo nutse kumbwira ngo mwinzoga ngo ibiki umwana gishika je cyo yamuhuriye mu twati ndagenda musitari muri bana
gusa kubera nawe situation yagira umuntu azanga guhara cyo bikuraye kwizeye mwana ndamujya fresh none amahera sayo wawe sukumujya ngora sinoti man ngora njeni take yacho bro Chunda wa diabetes yacho ushaka kurasa bige bi we gusaba umwana nazi umwanya man we mu muzingo none man muzingo byo mwana yaranshiniye byo bumesha muzingo sugi uzuko yitwa sugi atoka apana mwavuga ngo ngujya mwana ngo ni sugi ngo ni yitwa sugi igeze nagiye arongera batari sugi ni muzuru gusa amwe n'umuntu agora ka grippe kubera corona gazanga yimye nahandi ni sugi kenda ndamuronde tagata mani nyuma yuzo shundadira n'unda kaze oya batuzo turaka utugiye muri tuwaje foro kuzo shunduza no mu 4G connexion rapide na wifi oya wifi banda zingo mwana yo wewe wakeneye bajaje ko razamo nishipo ukizikora station arashitse izo station nako tagwenda iyumbira azimara akamuzingoto bakamutorama yareka kwiruhisha umwana uramubona waza kumutwara yushaka arashitse Chemgariro naho nkunda abantu safa binkora ko mfise umugore ma siwe wenyene sha muri benshi umwango umwe wonze none ba afa paseo yarazi ko n'ikiyasho ari umutipa ara umujama yantomye imanda nakupana imana kwanza ndashana telefone kizoramba nabona butivi nyene abamesha kano bizi chakiri yagama nichara ndiye amafoto ndakesi ndi kumwe n'ugwana rutovye kirange amafoto ndakesi ngo kizo ya posta rero azashaka ashaka inoti wara nabimbwiye mani ngo ushaka inoti usumvirize amarizo kumuyatanga kumwe rwanda karemo kukibana n'ubundi inoti nzoyitanga mani akusari kwakwanye gusa uramutere yasabye inoti nyinshi sindayironka mani abantu nk'abo uzi ukuntu amahero yabahera mu kabari telefone kandi ndakesi kiyasho anafise kutuma nimeje kudumwana ndakesi turi gusa mancho tumana jenga ron ahanizira ko tabino kinabi yasho ntaki yagira umuntu aza gusanga nga ahubwo arashitse hano mu mwana yarashitse bore aturi kanzo kwibara Vite Chris then fresh gute kandi uzi ibintu uri kurangira amana wazifuse none wewe unafanya kubiye none bwana ndugikera nyo mahera kuba wikira nakubiye kandi ngo manda posting je nako maneka no posting izo photo man neka no posting izo photo man basi we inoti ndayigwa ku mugoroba mwe byo bintu cyubifuta izamira imisho ifuto inoti wiza kuzanda ifuta inoti ndaguha nta kibazo none ubunyene kamana amafaranga yoca ava hehe man ndi kuri poro ngiye gutora bya biboro ndi kuri poro ndayagwa ku mugoroba basi uraza ndagushinyeye sheke basi okay mazubwo ngo birakuraba mani none kamana ubugenzi bwanje ngo mbugira business kwe ngo mfate ubugenzi dufitaniye ugende kugira business UPB rendezvous ni ku mugoroba mani haya nyene kuri station sawa rero wewe uravuga sawa mano nta kibazo basi ndayaguha amafaranga nta kibazo man nayo ndaguha yose uraza gushima man nayo nasabye igice cy'umushahara wenda ndaguha amafaranga hari ingorane ufise igice cy'umushahara
sawa aperi nabaye ko oh igice cy'umushahara ekoma ndagashangire gute igice cy'umushahara none uwo muntu ninde cyo kibiyo gukorera cyo tumumo igice cy'umushahara ni Christian Manu ramuzi umutipe twigeze gucaje swa mujama yigira umuganda winzobe nkuko umviriza takana nawe uwo mwana gusa mu muzingo uwo mwana nyaruke tu umwana arashitse bwana ukanirira umwana birabishami amafaranga kuri stress agoraba faranga ni iki kaheze wariko gura kutana gashuti basi stress uzikure akibazo ko muntu yirira umwana hama rero bro yo wowe amafaranga aza kubona yanyene nta ngorane je nta kibazo bro usanga ni wundi mwana uhiye duza katreje mbiriza risho nshaka kindi jewe cyazo ibintu byanje ni special sintu by'imbini wa telefone je urazwa navanga mwana uhiye kandi ibyo bintu wenzo kurondera n'abakiriya tukana ndi bavye dukorana bakunda abana apana je shaka ibintu bakunda je bisaba bavye dukorana nizo nkuru twabamwe gusa muri pause kubana haro yararo wari umwana re ari mu mimba mane ari umwana wa general ikintu kimabaza je ni kimwe ka tena cyo tumana jenga iwa urazi tumana jenga iwa andazo wari sekirize nibo fakundo mukonyene urwanje nzosa guharira umwana ko boss ndabwire ibintu byose ukuntu byo biba biriko biragenda muzurondera abana bahiye Tata. Sugi baby karibu. Ça va? No, ndi naona bora night. Wabonye yambaye nabi cyane by'amafashion ngabi babiri ni ngabo. Jone yapajaje sorry. Tukaneza kandi. Ça va pas du tout. C'est bien. Mr. DJ Jondaruse. Sony. Ganha essa. Mas é bom. Sou manager wanje. Mas você já faz uma. Tô precisando você tirar agora. Sim. Nana mwiza ki. Badefanya muji. Changa. Uni manager wa Mr. Champagne. Mugabo hajewe twashoboye kumenyana kandi yagukunze yamusi duhurira usohotse ajya muri Sky. Gusa nakubonye manayitsi matara ndakumwana kandi uyu munsi warampombe juraje wari kurira mujya modoka tukajyana twari kunywa tukaryoherwa wari kubura basi naje narabihombe hajya yaranse barambwiye bari oya bakobwa nozi ibintu bya cyayigira muri arena ari kumwe n'abakobwa bonyene kandi gusa yara None ni mbwira je mu gushaka hasi biumatandende Ugabo amahera urayazi Sida usura muri usi manager aho ushaka na sister abagabo ngabo turabatinya bavugisha umuntu kenshi namero bafise on trouve chaque imbere twanje imbere ashaka amafaranga kubanza kubona ibikorwa byawe hanyuma yego umuntu yakoze neza arangwe kumushahara cyangwa akoze nabi bakamukata sawa natagata ndamwizeye je rangura none icyambere na mbere tagata ishobora no mu manager areyemze agata kwesha umwana cyo ni kupatia zako kwanza hapo tufungulie pa korano mwana n'umubira ariko zari mwana w'umubira oya manager sinavuga n'umubira atabona marundo manager ni nani zone zako fungua chambre sasa chambre Bihuta. Okay, Pablo gato sister. Nangorana usingorane yiki. Ibyo bitro byose turabikemura. Yo bro. Ariko uza akazi. Nje nje uvuga ngo umuntu agwana nasi. Amahera yazi. Amahera ntangorane usongire. Kuko ibyo ndiko ndarondera no mwira. Bimenya hariya. Okay. Semana tagata. Tagata.
nakubali. Mzigo huyu. Ngo nakati d'office. Cembo mama wundi. Tuguma dutagata. Tuguma. Abagabo baragenda dukishura ndage none ayo mahera agina nde wapina wa nacho ndondera amayambiri kuri chef tugendo kumanigira kuri Bamako kurondera amayambiri no gufata no ku yo Kesho mpamagariye rero nimba amafaranga agomba mpe nimba yampanye hanyuma yampaye amabihere nabi shaka amafaranga yanje y'umuryango ndahewe kubera amafaranga iyo ushaka gutunga umuryango urinze ibindi n'ibindi ari amafaranga nyine ntwari kuja muri bijya bintu camo nimba wewe wumva umuryango wawe ari sawa kutuja mu bandi bagore umva ushaka mfata amafaranga mu 500 ndagukorera wewe Mono ko ambonye gusigiza none rega si jenere ko atari je nagiye mu caha nakiguye ushaka urayampa ushaka gusaje naguhamagaye uze ngaha je kugira mbone byukuri ko uri seri no ushaka amafaranga ndaguha kubera none ushaka kubwira ubona aho uri seri nyene ushaka amafaranga ndaguhejeye kandi urakazi rero Man, umviriza ndakubwira wize. Ntituriba turaharira none, umviriza ndabisigurira, ntituriba turaharira. Ushaka urayampa, ushaka ukareka. Ariko nakubwiye igihe wanere. Kristo afite izo foto. Oh no. Man, we ntiwumva. Wimbe. Ari mwarabaye nabi ndakese. Umva urakenyeye ubigire business. Kumbona jewe nsokanye n'umwana gusa ubigira business be projet ikwinjiriza. Itaba business siko. We kugira business mu kujya abantu. Nta mahera umuhujya anye. Je rero ndabiboneye cyane nihoze kujya nta mahera wamuhaye. Kushaka kuvuga ngo amahera. Okay. Nako kuvuga iby'umuryango amahera y'umuryango. Uyahaje zo yahaye jewe gusa nta bya maraya z'amasire queen biri gurakorera ntibiri yabakorera none bo bagatanga. Nanje yampe rero. Nena uragenda kumutanga udandaze baguha amafaranga. Kristo afite izo agatange bakoje naja kumutanga. Intange zombi fisi. Kristo sawa je ndemeye guha amafaranga. Ndemeye kuyaguha. Umenye kunyuma yavyo bitazokoro bizokugonga sho cyese mfyi uzongonga bizogusatura ndakesi kandi nani murakazi uzongonga kugira ngo wewe ntushaka kugira accident ukagwa hasi cyangwa ukagira kesi urampaye amahera rero cyane yampa unya nta ufise mbwa ndemeye ko nzo byari uri kugumunkinisha none no uri kugumunkinisha ukinisha Chris nari unyana amafaranga caba mu 24 nari premier aragera ngo mpembe wewe wambwiye yuko uza kutuyaza ngomba nkubita umutwe oya nta mutwe no gukubita umaze gufise na doshe zanje gusa wowe ndakwemera amafaranga yawe nzoyaguha mbwa promasi vyitse Nawigiye nangomba gusanda kuri seri Diserie genda nigira muzindi byari none 24 nakubwiye maleprem haricho mama nzoba namaze kuyipostinga nimba udashobora kuyaronda handi yakura ni twakoma tukana nko nyene je ko yaraje sindi ko ndafite kandi bazura byumva none okay Christian Jenzo kwa mafaranga hari kibazo sawa we ushaka amafaranga gusa niyo ngene